Hamo, jel došao onaj manija? Još nije. Ama bo emisija treba da mi počne za 30 sekundi, njega nema. Pa je... Evo, hvala ti, evo. Ma dajde, bolam, bježi, ma zdravo. Nisam moglo iznimiti, šefe. Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo. Magla nisam mogao proći. Ptice pješke idu, šefe, vjeruj. Ovo emisija treba za 10 sekundi da počne. Ma znate, šefe, koja je radijacija danas kod mene u kuhinji bila? Koja? Ma havarija, 10 puta veća, ma dijete mi plače i ne zna šta će. Dobro, evo u programu, smalj, ajde, čitav je zdravo. Top lista, nadrealista. Poštovani gledaoci, dobro večer. Danas je 4. januar 1992. godine. Ekološka situacija danas u svijetu je krajnje dramatična. Na ovom globusu sve crne mrlje pokazuju mjesta gdje de facto života više nema. Nema ni kisika, ni ozonskog omotača, niti svega onoga što život čini životom. U Jugoslaviji ekološka situacija je malko bolja u odnosu na jučerašnji dan. Naime, danas je u Jadranu ulovljena čak jedna riba, a primijećeni su i znaci života u Hutovom blatu. Izvjesni Vlado Jovanović kune se majkom da je svojim očima vidio kravu. Evo jedne dobre vijesti iz ekologije. Potpisan je ugovor između firme Bofors, koja se bavi proizvodnjom vode, i Nacionalnog parka Plitvička jezera, da se ponovo obnovi ovaj nacionalni park. Problem su jedino ribe i ptice za kojima trenutno traga Interpol. I pored svih teškoća, ekoloških teškoća, ni danas aktivnost svih društvenih subjekata u Savezu komunista Jugoslavije nije jenjavala. Održavaju se debate, pripremaju se referati, sve to u vezi priprema za veliki kongres. A u povodu prijedloga za najnovije izmjene zakona o položaju republika i pokrajina u federaciji, danas smo napravili na ulici i jednu malu anketu. Pogledajmo. Poštovani gledaoci, evo imamo i prvog anketiranog. Šta po vama, koji je po vama najveći problem koji danas tišti našu zajednicu? Po meni svakako to je ovaj problem nerješeni status republika i pokrajina. Da. To se, brate, mora prvo riješiti ako hoćemo dalje. Da. A šta je po vama rješenje? Rješenje je, brate, da svi sjedemo zajedno za sto i da porazgovaramo bratski, da riješimo ove naše razbimirenice. Znači da krenemo dalje. Hvala vam velika, evo molim vas, možete li molim vas za televiziju jedna anketa. Šta mislite vi? Šta je najveći problem danas koji tišti našu zajednicu? Pa, položaj republika i pokrajina, to je najveći problem. Unutar federacije. Jeste li čitali možda polemiku u Ninu ovu? Čitali smo, pratimo. Čiju stranu vi tu zastupate? Pa sad, jedni i drugi su pravo, ali ovako činjenica je da se ovako ne može. Mora se naći neko zajedničko rješenje. Svađa nikome nije pomoglo. Hvala. Recite. Majke, da nisi vidio curu, čeka, ima pola sata kasnije. Žuta maskana, ima čize, ovako krastu ima ovdje veliku. Nisam. Tu je trebala biti. Nisam, žao mi je. Mina! Poštovani gledaoci, hvala vam velika. Poštovani gledaoci, evo, to bi bilo otprilike. Dobro je, baba, bježi mali, baba. Bježi mali, bježi, radimo. Odi vamo. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve iz ove ankete. Šta je ona pokazala? Pokazala je da je visoka svijest naših radnih ljudi i građana i da niko više ne može s njima manipulisati. A imamo jednu zanimljivu stvar za one koji vole modu i koji imaju dublje džepove. Naime, u free shopovima u gradu pojavile su se nove zaštitne maske u kolekciji Yves Saint Laurent. Pa, ko voli, neki